Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ade maswarikama dandwarikama kanduge wasiyataka behe wuzarage press conference wada antibe huriha nuswarina nustaka media taka wara ikhlas tarikama yakiga marhaba danna shukr danna ade ingada non mi hama silsila ka kuriya gende nuswaringe badawun take mi rais jumhuriya emni fan mi wani we has nuswarin nagatun rajit nagatun emani fan manifesto tanfiz wegen dairo emalumat we has tefufen nagotaka rajit na hissa korayugen alme mi kuriya da emani fan wani irshad devaf egotun alme mismidani hama mi nuswarin na detere badoko emalumat tan hissa koramu adi eki program to hogos almenge malumat tan ba hissa korave adi hamaya ekiga miharo almenge mi anen handanwa kamanyam social media handle ta hakiye samawargina malumat almen nuswarin ve sam for kodeve mansatake ehnamas wargina fahare bohore nuswarin almen hama dimave hama kollabam penum fulwa swalta bes bohore awnan hiyani i mikhala fursat haki min nuswarin ege me muhim fursat kama alma midekani nuswarin media takum maswarikan dandwarikan adi kanduge wasiyataka guligen alme mikore masakketta hoge malumatta war gatum raitna hissa kodeva ngeto awun hama press conference farhamu sama media takum nuswarin almenna ekiga gatum kodeva masakkepula war ikhlas tarikama ekiga shukru danna mun fashana mi awunge meduge press ga anen slide ta hoge mehra malumatta hakiden mi malumatta kan nuane ehnamas mega progress take wese bohore ema vihas awun badana vihas kuruko slide tagen deveto tibe funna vihas gina wagutu deveto awun badana ingeto awun frota masarikam fashana masarikam ingedanna awun magandu hasyasat tegge matiga awun masarikam muge mi rais jumhuriyak manifesto tanfiz kuram mi dani ege teren hama frota siyasate gotuga awun nam yoti di rajye kandu mahoge sinai fulako vadorikam itur kuram ingeto alme mitibi magandu kalbilam hoga masarikama kanalige masarikamuga ehennam alunu masarikamuga wahaka dakkairuga wargina faharo mi hama huriha sarkar tahegas dekweni kalbilam hoga wahaka ngeta ehennam kanali masarikama ki divi rajyeg masar sinata warabbodu contribution adi divi rajye mi foreign currency genamuga hama warabbodu dawaran ada kura mi masarikamuge bay ngeta wargina ailatake bodukanelli maswarikamuges eba harakat terwe adi hamaya ekiga engwedana faana maswarikam faana eki almen hama export kura mahoge bawitto hoge terega himene maswarikame adi mi ornamental fishery goes ebole adi hamaya ekiga sea cucumber fada mi kahada fishery goes ebole farmaswarikamuge ebole ema maswarikam alondu dannawairuga hama huriha maswarikame himene gotan alon mi ingeto mi address bi kurani ade rais jumhuriyage wara muhim wawdu fule mi salsa gadiru terega masarina mi fasa dakka emani fan wedane wawdu fulu ngeto dehas tevis wana haru sarkaru hawalu iruga wara bod backloggen oi alon mi wahaka asudetere ekon dakkan jihe sawtake wese hore ei hama rayituna hama ada hama malumat adi masar sinat eroi gota mihar maswari sinata gokin khasta ko sarkarum maswari e aila taka maswari sinata kuramunda kankan awanda gabu kuraya gotuga mi ero igota mihar kuramanna gotu ge abados e tafasi sabtan hissa korevegen e kankan awan men rangala kiya devani dihas tevis suna horis dr muhammad moiz mani fan veri kama hawadu dan viruga maswarinna nudakka wara board backlog en oi ngeto 250 million abragina rufia masarina masari aila takadakkan ehenna mawes eruga sarkaro mi nimigendiero mi fasanu dekkiwani alwon men tarkaran asa emme muhimu kame yaginu rais jumhuriya devvi mi backlog halas kuraba adi e backlog halas kuravi adi man fanu wawdu fulen ei salisa gadiruga terega masarina fasa devvu deha sawiswana haruga december mahu fashigen almen miannani masarina mi fasa demo inget salis aggadiruga terega
මිහාතන මේ මස්සරෙන්න 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ವರೆಗಿನ ರುಫಿಯಾ ಮಸ್ತರಿನ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಗೊತ್ತ ಸಾಲ್ಸ ಗಡಿರುತ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಸ ಮಸ್ತರಿನ ದೆಂಫಿಶ್ ಫಹುಂ ಅಳಮೆನ್ನ ದೆಕ್ಕಿಜೆ ಆದೆ ಮೀ ಮೆದುರಿಮತಿಗ ಹಂಗುರಾಮಯ ಗುಳಿಗೆ ದ್ವಿರಾಜ್ಯ ಎಂಗಿಡ ಅನ್ನುವಾನ ಮೀ ವರಗಿನ ಗೊಂಜು ಹೊಂತಕ್ಕೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹೋರಿ ರಜಮುರಿಯ ಖಾಸ ಮೀ ಕಮಿಟಿಯೆ ಮುಫದ್ದವ ಎ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೀ ಫರಾತುಂ ಬಸ್ ವರಗಿನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎ ಕಮಿಟಿಗ ಬಡಂ ಹಿಮೆನೆ ಹಮ ಮೀ ಇಸೋದಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ವಜಾರಾತಂ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಆದಿ ಹಾರ್ಜಿ ಎ ಸಿಯಾಸತಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ವಜಾರಾ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಎಕುಲಾದವನು ಕಮಿಟಿ ಎ ಕಮಿಟಿ ಈಗವೆಸ್ ವರಗಿನ ಮಾಲೂಮಾತಕಿನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರೆವ ಮಂದಿಯ ವಾಕಿನ್ ಹಾಸ್ಕೋ ಮೆದುರುಮತಿಗೆ ಏರುಗೆ ನುತನಸ್ಕಮ ಮದಿ ಮಿಹಾರಸ್ ಎಕಂ ಒತಿಯೆ ಗೊತ್ತ ಗುಳಿಗೆನ್ ತೆಲ ವರ ಬೋಡು ಬದಲ್ತಕಿನ್ ತೆಲುಗೆ ಆಗ ವರ ಬೋಡು ಬದಲ್ತಕಿನ್ ಎಂಗಿ ಒಡಾನ್ವಾನೆ ತೆಲ ಅನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಕಿ ಮಸ್ವರಿನ್ ಎ ಕಮೆಗ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮೀ ಉಂದಗುದೆತ್ತ ಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಾನಿ ಏಯ್ ಮಸ್ವರಿನ್ನ ಮಸ್ ಕಂಡುತಕ ನಿಕುಮೆಗೆನ್ ನೂನಿಯಾಮು ಅಳ್ಮೆನ್ನಕ ಮೀ ಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ವೆ ಕೊರವೇನೆ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಯಫಾರತಕ ಖಿಲಾಫ ಮಸ್ವರಿ ಸಿನಾತುಗ ಹರಕಾತ್ತರಿ ಮಿವನಿ ವರಬುಡಂ ಆಯ್ಲಾ ತಕೆಗೆ ದೋನಿ ತಕೆ ನೂನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತೆರೆನ್ ಕೊರೆಯ ಮಸಕ್ಕತಕ ವಾತಿಯ ಐಕೀಗ ಮಿಗೊತಂ ಅನ್ನ ಗೊಂಜು ಹುಂತ ಹೈಗತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡಂ ಹಿಟ್ವಾ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಳ್ಮಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ವರಿ ಕಮಕಿ ಮಸ್ವರಿ ಕಮ ವೆಸ್ ಅದಿ ದಂಡೋರಿ ಕಮ ವೆಸ್ ಮಿ ಕಮುಗೆ ವರಬುಡು ನೇದೆವೆ ಅಸರು ಕೊರೆ ಹೆನ ಮಸ್ ಅಸರು ತಕ್ಕುಡ ಕುರುಮಟ್ಕ ಸರ್ಕಾರು ನೆಂಗೆ ಫಿಯೋಳ್ತ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀ ಮಸ್ವರಿನ ಮೀ ವಿಕ್ಕಾ ತೆಯೋ ಮೀ ಕುಡಾಗೆಗ್ಗ ವಿಕ್ಕಾ ಮಸ್ ಕಣುತಕ ಮಸ್ಸರಿ ನಿರ್ಮಟ್ಟಕ ಕೊರೋಣ ಮಸ್ಸಕ್ಕಿತ್ತ ಇಂಗೇತ ಎಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ದೇ ಅಥೊಳೆ ಫಿಯವಾ ಹುರಿಹಾ ಅಥೊಳ ಕುಮ್ಮಿ ಒಗುತುವೆಸ್ ಮೀ ಅಗು ಹೆಕೊ ತೆಯೋ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಮಿವನಿ ಹಮಜಿ ಹಿಫ ಏಯ್ ಮೀವಗುತು ಮೀಮತ್ತೊಳ ಲಾಮತ್ತೊಳುಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನಕ ಮೀ ಸೀದಾ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ತೆಲೆ ಮಿಯಗಕುನ್ ವಿಕ್ಕೆ ಎಹನಮಸ್ ಬೈಫಾರು ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಬೋಟ್ತ ಮಸ್ಸರಿಕನ್ ರಂಗಳು ಕಮವಾ ಕಮ ಅನಿನಮ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಬೈಫಾರ್ ಬೋಟುನ್ ತೆಯೋ ವಿಕ್ಕೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಕಾಯಕೀಗ ಮಿದೆ ಅಥೊಳು ಮಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೊರಕಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ತೆಯೋ ವಿಕ್ಕೆ ಎಹನಮಸ್ ದಾಮಿ ಹಲ್ಲೆಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ನುದೆವಿ ಮಿಯಗುತು ಮಿಯತಿ ಮಿದೆ ಅಥೊಳು ಎಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಅಥೊಳಕುಂ ಮಸ್ಸರಿನ್ನ ಅಗು ಹೆಕೊತ್ತಿಯೋ ಲಿಬೆಮುಂ ಎದನಿ ಏದ ಮಿದೋಸ್ತರು ತಂಕೊಳೆ ಮಸ್ಸರಿಕಂದ ಎಹನಮಸ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಅಬದೋಸ್ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಮೂಸುಮಿ ಮಸ್ಸರಿಕಮೆಗ್ಗ ಇಂಗೇತ ಮೀ ಅಳ್ಮೆನ್ ಬಾನ ಮಸ್ ಮೀ ಸ್ಟೋಕುರವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ತ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಫುರಿಹಮ ಫನೆನ್ನೆತು ಮೀ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಸಿಯಾಸತೆ ಮೀ ಮಹಂ ರಂಗಳು ಅಗೆನ್ ಹೋದು ಮಹ ರಂಗಳು ಅಗೆನ್ ಹೋದುಮುಗ ಕುರಂಜೆ ಕಂತ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಫಾಹಾಗ ಮೀ ಕುರನಿ ಮೀ ಅಗು ಎಕ್ಕೊಗೆ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರು ಅಗು ಎಕ್ಕೊಗೆ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮೂಸುಮಿ ಮಸರಿಕಮುಗ ಬಾನ ಮಸ್ ರಕ್ಕಾ ಕೊರಂಗೆ ಬಚೆ ಅದಿ ಮಸರಿಕಂ ರಂಗಳವೆಗೆನ್ ಅನ್ನರುಗ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ ಅಬದುಸ್ ಎಬ ದನ್ನವಂದೆತ್ತ ಅಳೊಣ್ಮೆ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರ ಬಾಜಾರು ತಕ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರ ಎಹೆನ್ ಗವಂ ತಕವೆಸ್ ಎಬ ಮೀ ಮಸರಿಕಂ ರಂಗಳವೆಗಿನ ಫಾರು ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ ಮಸರಿಕಂ ರಂಗಳವಾಯರು ಎಹೆನ್ ವಿ ಮಮ್ಮಿ ವಾಗತಕಿ ಮಹುಗೆ ಅಗು ಬೇರುಗೆ ಬಾಜಾರುಗ ವರಬಡ ದವ್ವೆಗೆಂದನಿ ಅದಿ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ ದದ್ವಸ್ವರು ಹೈಗತುಗ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ನ ಬೇರು ಕುರಾನೆ ಮಸ್ ನೆತಿಫ ಅನೆಂ ಹಿಂದನ್ನು ಆಕಮನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐವರ ಕೇಟನೋ ಕುರೆ ಫ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ ತಿಬೆನ್ ಮಿಜಿಹನಿ ಏಯ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹುರಿ ಗೊತ್ತುಂ ದೆಹೆನ್ನಮ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೀ ಸಿಯಾಸತೆಗೆ ತೆರೆನ್ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ ಮಿದನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತುರು ಕುರುಮ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಏತ ಅಳೊಣ್ಮೆನ್ ಮೀ මිහාර හොරි කැපැසිටි ඉංගේත ගායගනක නුවහස් ෆස්තේක එගාර හාදේ තෙරේග හොරි මී කැපැසිටි අල්මෙන් මී ඉතුරු කුරණී ෆන්සොයි සස්ථාන ඉංගේත ෆන්සොයි සස්ථානන් අල්මෙන් නම් ඉතුරු කුරවුනීම අල්මෙන් නම් ඒරු මස්සරි බේරුග බාජාරුග අගුර අංගලු වන්දක අල්මෙන් ඒ මස් තිවේ රාජ්‍යයක කෝල් ස්ටෝරේජ් තහ ගල්මෙන් නම් හිෆහට්ටා ලෙවෙන ඉන්තිසාම් ෆුරි හැම වෙගෙන් එදියයි අද මී ಹೈಡ್ರಾಶೆಗ್ಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಎಬದೆ ಫೆಲಿವರುಗೆ ಮಿಹಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗ್ಯಾಗಣಕ ನಿಮಕ ಗಾತಂ ಎದನಿ ಎಹನಮ ಫೆಲಿವರುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿಮೇರು ಕುರಂ ಹೊರಿ ಇತರು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆಂಗೆ ಬಹುರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಎತನುಗೆ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಸ್ ಇತರು ವಾಂಜೆ ಅದಿ ಮೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫೊರಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಮಾಗುತ್ತವೆಸ್ ಮೀ ಯಾನೆ ಬೇನುಂ ಕುರೆವೇನೆ ಗೊತ್ತ ಮೀ
mi masaketa kuriya gende benje adi etanan alikam wesli benje almen mi miharo mi kama benum wa ituru mi itara benum faasa fundus mi hamajehi irad koreviya mi haruge niyadan almen mi cold storage operation agenewe kuran almen mitani ei hatar hastanu ituru wegen ediyei adi hama ayke gafalif kudugas mi hatar hastanuge mi cold storage ane mi expansion masakate kurevum edani adi hama ayke gafdal thinaduga feshi fori masakke e masakke ingudanwane mi almen warak baara gendam benuwa masakkaten ei ehnamas tafat eki sababtaka tafat ek sababtaka hore almenna e masakken almen benuwa speeduga nugendefa ei astuhaigatuga mi media sarkaruga fashafa evves e masake kurevene evves mali intizam evves neti fashafa hore masakkate ehnamas almen as e masakke kuriya gendevene intizam taken adi e masakke kuriya gendam benuwa fund mi horiha kame hamajassa adi e masakke mi korin kofa iruga ingeto mi anen hindanwa kama waninama mi ega procurement ga hori e masalata wes almen mi address koggen mi e masale rad koravi hallu koggen itura benum wa fund wes mi har almen allocate koggen mi masakke es almen medani mi haruge niyala nimmala masakke koram irad koravi december almen masweringe doswa ha korairuga mi cold storage wes khidme devene wara almen masakke ta kuriya gennan de hali fi hawandugo sama waram muhimu mi utara benum wa en hastanuge cold storage ge masakke kurmatta ka benum wa bandarum benum wa mi sarahaddu ge masakketta kuramun edani ehna masida cold storage ge masakketta almen no feshimi wani bandaru ge masakke nonimeti ay kiga mi miharu masakke hawal kuravi hama mi bandaru ge masakke ni mera an cold storage ge masakke wes almen kuriya gendeven mulahuga cold storage masakke saudi mi party akun kuramun edani saudi kun funya kun emasakke kuriya ebagende hama wara bar speeduga ane mi mulakuge cold storage kis mi matala wara muhim cold storage aja kiga ade tanuga hama ice mi plant masakke skaim kurave gendan alma mi umid kurani mi na haro mi cold storage adi ice plant ge masakke vesnimi e khidma mi na haro de gendan ice plant ge masakke ma kuriyan ni men ingeta den kando giriga mi engodanwan kando giri mi MNDF ke benama negifa anekalsama mi maswari kama yoti khasa korefa kando giriga ane cold storage gaim kurunga masakke bayaka hawal korefa wani China ge kumfunya ka hawal kore masakke ves kuriyanga bade taatol hirilandu gaves duistetam taatol hirilandu ki waragina mi mas gane maskakka hikka mi community ki anen hendanna kamanyam de rajye local market ga mi waloma hoge agu noniyama hikima hoge agu o mi ane dominate kurani taatolun nedenne yakas kushaka vesnuwan ingeta ega hillanduge dawr waram muhim ade mi alun korindene he mi mas sinatuge emme muhimu kame digen kurama sakataki agu ekkogen beero kurevenne mi intizam tan hamajisumge masakke de rajyega masarinna masbanagen mi yaila taka rangalo amdani elliben emme muhimu magaki de rajyega mi roma hogotuga mi beero kura mas process koggen beero kurevenne mi intizam take mi iturwegen diu ngeto mi haro almen gaygana ka almen mi bana mahuge noni export kura bana export kura mahuge addiha fahen insatta bas mi beero kurani raw material ge gotuga noni roma hoge gotuga ege badaluga almenna dive rajyega agu ekkorevigen beero koreve kamanyam itur wazifa fedduni adi maha danwahin libe mi revenue eta gunayakun itur korevegen midei ras jumhuriya mi wani dive rajyega tin sarahaddega mi haro feliwaruga hori fansastanuge mi mas factory etan satek thana badal korevun e masakke kuriyanga bade ege itura gaftal fiori ga mas factory gaim kurma mi kandali foi sarahadduge masakketta mi har kuriyanga dani bin hikma bandaroge masakketta adi hama yakiga faafatul nilanduge fansastanuge mas factory yaka ekiga gaim korve mi komme factory yaka ekiga cold storage ge mi capacity yebse bade noni cold storage ge mi facility take vese bade
e hori ha masakettake kurang mi fafatol nilanduge kandalify bing adi bandaruge masake kuriyaddani gafta fiorige mi bing adi bandaruge masaketta me ogotu kuriyang mi gendani ingeta den ege itara bodu kanali maswarinna mi hasa korevigen mi satteka tanu process kore waruge mi facility en hulumale gaim kurumge masaketta feshumattaka mihar tajarawani memaho almen wani economic council mi nimmafa etan bayaka hawal kurma mihar agreement ga irad korwe mi en hafta soy korwegen dan ade almen sarkaran aaruga mi huri gonjontoge terega korindenne vihem processing ituru kurma adi hamayai cold storage ituru kurma den emme boda mideke wahake ki ice mi musumi maswari kamegga ice libumuge datikan mi warabada maswari na kurimatwe ehenkam almen nimmi egota mi gina maswaringe huri kambaduntam huri sarahadataka land based noniyam eggamuga mi gaim kore ice plant gaim kuru ras jumhuriya ge wadu furta hoge tereges ebe himene adi almen mi masaketa kuriya ge engossa mi huri warabada manik fange wadu furta mi hasul wane gota ade egotum mi almen miharwani mi fast rush operation against ingeto devadu shonatu funadu dal midu dal bandidu gafalif ke manafushi mi fast mi wani mi ice plant kaim kong operation against adi hamayai kiga mi haruge niyadan almenna mi haruge niyadan hiduma fashion kama almen mi kabul mi konani mi har kuriya mi da veva shuga mi gaim kora mi matol veva shuga mi gaim kora fast rush ice plant alam abaduga mi gaim koram mi da fansistunu ga ice plant ege itura ingeta almen mi fanara shegga mi eki size ga ice plant ta gaim kurma mi ras jumhuriya wadam for wadu furta ka adi hamaya ki community takun asa hori mi request taka keta kurmatta ka almen fanara itur rashegga ege terega hama first anum fesigen hama mi hori salistana hisaba mi gaim kore ice plant take gaim kurmatta ka almen mi har mi wani mi contract finance sulung almen mi gagana ka hama award kurma hisabu ka mi wani ingeta mi ice plant ta almen mienna harugen meda tere ingeta july maha vaira operation genoma mi almen amazifa mi hori ade mi almen sarkaran aaruga mi kurinde nevihen oi gonjuhme mi ehnamas mahoge quality maintain kurumattaka komhen kuran jehe kama mi rarashum fasihen ice liben intizam mi hama jehe gendiu ege itura ingeta emme muhimu emme bod project e gotuga mi mas mahoge quality maintain kurumattaka hayigotuga mi kuriyam me gendewni rsw mi system ge masake ingeta almen mi ogutu sida ice plant ke slide en hori me ayki ga ice plant almen asa mi hatana mi sateka salis fas tano ingeta ituru korevijje ice availability adi almen mi badani miya haruge niya diha sabbi hoge niya dan almenna mi ada 230 tana kuriya gende venkam adi diha hatavi hoge niya dan almen mi badani hasteka fansistana almenna kuring almen dennevi fan rice plant himene gota hasteka fansistana almenna mi haste fansistanu ituru korevene ingeta miharu hori ice availability hori mimbara itura almenna mi ituru koreveni mi anna haruge nidan haste fansistanu ingeta ade mi kalbidam hoge aga engudanwane aga ki warab boda deke wahake mahoge agu mi almen aaruga hori agu e aga kuri sarkaron nukole difoti e agu de almen sarkara hawalugen muli industry yang emerangologotaki ko bato masrin nang emerangologotaki ko bato ting hataro maswanden ane fasa bana mahakira maha fasa nudi masrin beti bunto mi private company ta mi aga nubaddal masaketta ke noni agu dinumuga ebe fono huri gonjonta ka ekiga e company tan hala ko gen danito asluga sarkar ku marabada visnanje hekan kam hunani ngeto bazaruga mi agu mi gengulani engodana demand ega ovegen demand ka evara almana mi kurin denne hen alma mi masakke kuri eme fortaba do hom ferigam bes rais jumhuriya ga wawdo fulen e boy
ingeto kalbila maha ei vihiru fiaya mi kalbila mas kiloe mi mifkoya gannan emani fan wedan noni sarkara gannan wedan e wawduful ingeto e wawduful fudumattaka alma mi diye waragina masakketake koram tihuriya be funas ingodan korin dennevi hem cold storage itur kurma adi hamayakiga maswerin kura heda vihas kuda kurmattaka rsw donita hoga am kurmattaka mi koron masakketaka e kumfunige mifkoge efficiency rangal kurmattaka mi koron masakketaka mi hengos waragina masakketake mi aga golun huri masakketake mi kurevicce dehas fansoisona haro December mahoge mi masweringe dohora is jumhuriya elan korevi 16 rufiya dannu ada agegga mas mi ane mifkoya gannane kama ingeto ei 16 rufiya ya mahoge agu 16 rufiya ga behtavi kinu ingeto ei bazara anna badal noniyam international market ga mahoge agam mi anna badal riyai kurevige mifkoya invest noni sarkara mas ganna eman fan mi vidalo men ege aliga mifkoin die masaki koramu tibefuna ingi wadanwan feni wadanwan ingeto bay dosto 17 rufiya bay dosto 10 rufiya 16 rufiya vrda ingeto alul mibahaka dakkan tankol gine me jehni wagotaki e 16 rufiya ya kaman emennos kabul kore fanoniyam mi e gota wahaka tan hunnati ay kiga 16 rufiya en man fane do hedde faham 16 rufiya ya sida mas gendo he alunakan henwe mi maswari ko handan anen hunnan henne hama bazara ek gota 17 rufiya 16 rufiya bayan 10 rufiya 9 rufiya egotan as ingeto egotan as miharu mifkoya 20 rufiya ya maseba gane competition ga mi private sector ves mi ulevene gotaka alme mi mahol gaim kura veto masahi kuram mi diei mi wagutu mifkoya kanyen ingeto private company to kunge bagane hama mi ebe frunge order taka keta no kure kamanyam 21 rufiya ves 22 rufiya mifkoes faben che hama ya hisaban ingeto hama 20 rufiya wara macho mifkoes chasanga bache envima mi asluga mi almennan age bunefa ega ka dimalu galmenna ulevidana noni ege kandelidana ehennama hatta ingeto maswari sinataki primary sinayakama vaatiyaki sarkaratakun ebove hayigatuga alalanche alalu ingeto ehennama almen egotan alalaeruga ehen horiha industry tayge mase korava farattaka ehen mi kike dannawan ehen kankaman hori fasaya sida manen hendannawa kamanyam agekkiya e agu den egota dinuma kiyawnan hiwani emme rangalu gotakan wedane ehem wegen agu aga kore masakkata beruga mi badarta hoga hori aga mi horiha achen mi kar riya kore wegen agu kandayaliga mi har midani miga masarimus mi kamuga masarimus libe ufadaki mi beruge badaruga agu rangalu ima mi haro mifcoin na ehem kumprinta kumas masganna agu se barangalu kore wegen de mi kankan kurumuga ingeto awun hama faha kollan hama industry ge hitirikam warabodallibe maswarin ge hitirikam warabodallibe alman teluge kantaves engi wadanwane mi komaswarege limitation na ka ekiga mi gengulen ehnamas mahafure waru yagenu se bakureve ingeto mabad chakwata kenade mi maswarin mes gabu kurava mi halatuga maswarin nade terege sarkarum mi ane gengule rangalo siyasatu ekamma riyakko hama maswarin mes mi kamga warabbadan ebballu devva ingeto ema den almen mi benu vi kanduge wasilettakun nuni kandurodi nafa itur kurmattaka almen mi gabul mi kurani hama ekan maswari kamga tibegen adi almen kan nete farjesseka sindafat kuran jehe kaman almen gabuko mi siyasatu se gotan almen mi genguleni ingeto ವೇತುವೆದ ದೆಮಹ ಕಿ ಗಾಗಣಕ ವೇತುವೆದ ತಿಮ್ಮಸ್ ಅನೆಹೆನ್ ಕೆಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇಂಗೆತ ಮಸೂರಿ ಕಮುಗ ವರಗ್ ಗಿನ ಕಂತತಕೆನ್ ಹೈಗತುಗ ವರ ರಂಗಳು ಕಂತತಕೆ ಮಿ ಹಿಂಗಾದಿಯ ತಿಮ್ಮಸ್ ದೋಹಗತು ಗಾವನು ಗಬುಲ್ ಕುರನಿ ಇಂಗೆತ ಫುರತಮ ಕಮಕ ಮಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಸ್ ತೆರೆ ಗಾವಲು ಮೆನ್ನ ಮಿ bodu kanne yang MSc certificate mi libigen mi die yane kavis ingeto ei hama industry ge war bodu masakaten ei akin hasko ingodanan bodu kanneli mas mifkoan ihaddo mi gannam feri ihaddo mi dennevi mi December mahu ga edekon wahakata kai ki mi dia haru December mahu ga edekon wahakata kai ki galme bodu kanneli gannam feri enama bodu kanneli gatumuge mi kike danna bodu kanneli ehen community hun ganna gota kannu mi gannani
ಫಣರ ಕಿಲೋಯ ಮೀ ವಿಹಿ ಕಿಲೋ ಮತಿಗೆ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಗತ ಮಿಫ್ಕೋಯ ಮಿಗನ್ನನಿ ಏವೆಸ್ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಸ್ವರಿನ ಹೈಗತುಗ ಮೀ ಅನೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಸ್ವರಿನ ಅತು ಮಸ್ಗನ್ನ ಕುಂಫುನಿತಕ ಐಕಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಗಾಯಂ ಕೊರುಮುಗೆ ನಿಯತುಗ ಕೊರವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಕಮೆನ್ ಏಕಮಕಿಯಾದಿ ಏಕಂತಂ ಅಲ್ಮ ಮಿದನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ವೆಸ್ ಕೊರಮ ಅದಿ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಸ್ವರಿ ಇಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಏಕಂತ ಮಿಹಮ ವರ ಉಫದಾಯಿಕಿಗ ಬಾದಾಯಸ್ ಕನೆ ತೆಲುಗು ಕಂತಹುಗಸ್ ಮೀಗೆ ಕೊರಿನ್ ಮಸ್ವರಿಕಮ ಮೀ ಅನೆಹೆನ್ ದನ್ನವಾಕಮನ್ಯಂ ಕೊರವೆ ಬೆಸ್ ಕಮೆಗೆ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಸ್ವರಿನ್ ಇನಫಹರಂ ಇನನಿ ಬಾಕಿವೆ ಫನುನಿ ನುಹಿಮೆನಿ ಎನಮಸ್ ಮಿಫಹರ ಅಲ್ಮನ್ ತೆಲುಗೆ ಲುಯಿ ದೇವನೋ ಇರುಗಸ್ ತಮ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮಸ್ವರಿನ್ ವೆಸ್ ಹಿಮನಾಗೆ ನೋನಿ ಎದೋನಿತ ವೆಸ್ ಹಿಮನಾಯನ್ ತೆಲುಗೆ ಲುಯಿ ವೆಸ್ ದೇವಿಗೆ ಮಿದಿ ದೆನ್ ಐ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಸ್ ಇಂಗೆತ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹೋ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೊಡಕನಲ್ಲಿ ಮೀ ಎಲೋಫಿನ್ ಚೂನಾ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹೋ ಮೊಂಟ್ರೆಬೆ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಇಂಗಡಾನ್ವಾನ ದ್ವಿಹರಾಜ್ಯ ಮೀ ಸೀ ಫುಡ್ ವಾಚ್ಗೆ ತಾರೀಹುಗಸ್ ದ್ವಿಹರಾಜ್ಯ ಮಾಫ್ ಕರತ್ ಎಗ್ಗಾಮಕಂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟೆನ್ ಹೆದಿಗೆನ್ ಅನಂಗ್ ಹೆಂದನ್ನವಾ ಕೊನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮೀ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಮಿದಿಯೈ ಹಮೈಕನ ದ್ವಿಹರಾಜ್ಯ ಇಂಗೇದ ಹಮೈಕನ ದ್ವಿಹರಾಜ್ಯ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾಂಡ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡುಗ ವಾಹಕಕಿ ಮೀ ಓ ಫಿಶ್ ಕುರಾಕಮ ಖಾಂಡ ಎಳುಮುಗ ಅಲೋನ್ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂನ್ನ ವರ ಬಡಿ ಗೊಂಜು ಹೊಂತ ಕೋರಿ ಮತಿವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಹವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಕ ಮೀ ಕೀಕೆ ದನ್ವಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರಮ್ ದಿಯ ಕುಂಫುನಿ ಅಮೆರಿಕಾಯ ನೋ ಮೀ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಮಸ್ ಬೇರು ಕುರಮ್ ದಿಯ ಕುಂಫುನಿತಕ ಹೈಗತು ಗಯಗ ವರ ಬಡಿ ಗೊಂಜು ಹೊಂತಕ ಕೋರಿ ಮತ್ ಲಾಂಚ ಹುನು ಇಂಗೇತ ಅಡ್ವೈಸರಿಯೆನ್ ಒಯ್ ಅನೆ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಉನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡುಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡು ಬಾನ ಮಸ್ ಅನೆಹೆನ್ ದನ್ವಾ ಕೊನ್ನ ಕೆವುಂ ಎ ಎಮರಂಗಳು ಗೊಯ್ ನೂಂಕಮ ಅಡ್ವೈಸರಿಯೆನ್ ಒಯ್ ಎಹನ ಮಸ್ ಎ ಅಡ್ವೈಸರಿ ನಿಮ್ಮಕ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಆಲ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ ಫುರತಮ ದೋಹಂ ಫೆರಿಗೆ ಮಸ್ ದೇವರಗೆ ನಮಸಕ್ಕೆತಕ ಕೋರಂ ಇಂಗೇತ ಏಗೆ ನತೀಜಾಕ ವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಫುರತಮ ಫಹರ ಇಂಗೇತ ಫುರತಮ ಫಹರ ಮೊನ್ಶೆಬೆ ಮೀ ಸೀ ಫುಡ್ ವಾಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟೆನ್ ಹೆದಿಗೆನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮೀ ಗ್ರೀನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿ එහෙම ಮೀ ವರ ಬೊಡು ಕಾಮಯಾಬಿಯನ್ ಹೈಗತುಗ ಮಿಕಮುಗ ಸಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕಿಗ ಹಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ ರಂಗಳ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೆ ಹೆಕು ಮೀಗೆ ನತೀಜಾಕ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ ಮೀ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ ಮೀ ಅನಂಗ್ ಹಿಂದನ್ನು ಅಕಮನ್ಯಂ ಮೀ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಿಬಿಗೆನ್ ರಂಗಳವಾಗೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಏಗೆ ಆಹಿರು ಮೀ ಫಾದಾ ಕುರಾನ್ ಬಯಕ ವಾಣಿಯಾಗೆ ನು ಮಸ್ವರಿನ್ ಕಮ ವಾತಿ ಇಂಗೇತ ದೆಂಗಾಳ ಮೆನ್ನ ಮೀ ದಿಯೈ ಮೀದಿಯ ಮೇಮ ಇಂಗೇತ ಮೇಮ ಹಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಹುಗ ಪ್ರಥಮ ಫಹರ ಐಒಟಿಸಿ ಅದಿ ಐಒಟಿಸಿಗೆ ತಾರೀಹುಗ ಪ್ರಥಮ ಫಹರ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಐಒಟಿಸಿಗೆ ಮೀ ಬದ್ದವಂ ಬೇವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಇಂಗೇತ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಚಿಯಾವೆಸ್ ಕುರಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಅದಿ ಆಲ್ಮೆಂಗೆ ಹತರು ಕರ್ದಾಹೆ ವೆಸ್ ಮೀ ಹುಷೇಳಿ ಹತರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಲೆಂ ಹುಷೇಳಿ ಹತರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವೆಸ್ ಹಮ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್ವೆಗೆನ್ ದಿ ದುಷ್ಟ ಫನ್ಸವಿ ಹವರೆ ಗಿನ ಫರಾಯ್ತಕುಂ ಐಒಟಿಸಿಗೆ ಮೀ ಬದ್ದವಂ ದುಷ್ಟ ಫನ್ಸವಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಗೇತ ಗಾಯಗಣಕ ಮೀ ಫನ್ಸಾಹಕ ಗವಮು ಇಂಗೇತ ಫನ್ಸಾಹ ವರಗಿನ ಗವಮು ಬ್ಯಾವರಿ ಎ ಬದ್ದವಮುಗ ಆಲ್ಮನ ಲಿಬುನು ಕಾಮಯಾಬಿ ತಹಕಿ ಆಲ್ಮು ಫಾಹ ಕುರಂಜೆ ಕಾ ಎ ಬದ್ದವಂ ದಿಹ ರಾಜ್ಯಕ ಬೇವುನು ಕಮಕಿಯಸ್ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಯಗಿನ ದಿಹ ರಾಜ್ಯ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದೇವರ ಬಡು ಕಾಮಯಾಬಿ ದೆಂಗಮ ಯಾಕಿ ವಿಹಿಮೇಗ ಆಲ್ಮನ ನಮ್ಮಿ ಲಿಬುನು ಉಫಾವರಿ ಕಮಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾತುಗ ನಗಮುಂದಿಯ ಮೀ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇಂಗೇತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊರವಿಗೆನ್ ದಿ ಝೀರೋ ಕೊರವಿಗೆನ್ ದಿ ದೆನ್ ಮಿವಾಹಕ ಮೀ ವಾದವರಿ ಇಂಗೇತ ಸರ್ಕಾರ ವಾದವರಿನ್ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಮೀ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಅನೆ ಏಯಿ ಹುರಿ ಅನೆ ದಿವರಾಜ್ಯಂಗೆ ಕನ್ಯನ್ ನೂನೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕೂಡ ಕೊರವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ನೂನೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊರವೆಗೆನ್ ದಿಯ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕನ್ಯನ್ ನೂನೆ ರಂಗಳ ವಾಹಕ ಇಂಗೇತ ಅಳುಣ್ಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರಂಗ ಫುರತಮ ದೋಹಂ ಫೆರಿಗೆನ್ ಬೆಸ್ ಅಳುಮಂದಿ ಹಗೀಗಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ತೆದು ನಿಯತಕಾಯಕಿಗ ಕೊರಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾತ ರಸ್ಮಿ ದತುರ್ಫುಲೆಗ್ಗ ವಡಾಯನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರವನು ಎಬ್ಬದ್ದುಂ ಫಿಯವ ಹುರಿಹಾ ಬದ್ದುಂ ರಸ್ಗೆಫಾನ ಎಬ್ಬದ್ದು ಕೊರೆಬುಂ ಫಿಯವ ಅಳಗೊಂಡ ನಸೀಬ್ ಲಿಬುನ್ ಯಗಿನುಸ್ ಹುರಿಹಾ ಬದ್ದುಂ ಬ್ಯಾರುಂ ಎಮೆ ಫುರತಮ ಎಜೆಂಡಾಗ ಸುನ್ನನಿ ಮಹೋಗ ಟರಿಫ್ ದೇವನವೆ ಸುನ್ನನಿ ಮಹೋಗ ಟರಿಫ್ ತಿಮ್ಮನವೆ ಸುನ್ನನಿ ಮಹೋಗ ಟರಿಫ್ ಇಂಗೇತ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡಂಗೆ ಎಚ್ಚಕಿ ರಸ್ಗೆಫಾನ ಬದ್ದು ಕೊರಬಾಫ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಸ್ಗೆಫಾನ ಬದ್ದು ಕೊರಬಾ ನಿಕುಮಡ ರಸ್ಗೆಫಾನ್ ದೆನ್ ಅಳಮನ್ನ ಸಲಾಂ ಕೊಲ್ಲೆ ವಗುತುಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಸಲಾಂ ಕೊಲ್ಲವ ವಿದಾಳಿ ಮಹೋಗೆ ವಾಹಕ ಇಂಗೇತ ವಿಶರೀಗ ವಾಹಕ ಎಹಮ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಜಾಗಿನವಸ್ ದೇಹವೆಗೆನ್ ದಿಯಚ್ಚಕಿ ಎಬದ್ದು ಮುಗಸ್ ಅದಿ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಸ್ ವಿದಾಳಿ ಹಮ ಎಬದ್ದು ಮುಗಸ್ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಕೊರಿ ಅಳಗೊಂಡ ಎಂಗೆ ದೆನ್ ಏಕಂಗೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಎಹಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾತುಗೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕೂಡ ಕೊರವೆ ಕೂಡ
වෙගෙන් මිදියේ ඉදිහ රාජ්‍ය එකමුග කොරවුණු හම ගින මසක් එත්තක හිමනනේ ඒත වකින් හාස් කරස් ජම්හූරියා එකමද දෙවිය අහමියත්කම් ෆාහකම් මිෆුර්සත් කස් එමනි ෆාන වර ඉඛලාස් දිරකමයි කි ශුක්‍ර දන්නෝ mi English ලාතික මතිගයා තිරිගයා ඉංගේත আদি mi Commonwealth ගේ Secretary General ලා බදල් වගෙන් mi අනේ දෙකොන වාහකත හොගස් mi හොරියා වාහකත හොගස් එමෙ කොරිග මහුගේ ටැරිෆ් ක වාහක එම විහි මේග අල්මන ටැරිෆ් කෙන්ඩිගෙන් දිය ඒරුග එහෙන් ගවම්තකෙන් ඒග mi හිමෙනිෆ ඔයින්ගිරුග අරුන් දන්නවාදම් බේනුමනි UK කි අරුන් මෙන්ගේ දෙවනය එම බොඩ එක්ස්පෝර්ට් මාකට් ඉංගේත ඉංග්‍රීසි ලාතකි එම අලුන් මෙන් වාද කරම් මෙජෙහනි UK ඉන් ටැරිෆ් සස්පෙන්ඩ් කුරි දුවහා හිසාබ බස් අලුන් වාද කරමන් දියයි දිය බල්වා අලුන් මෙන්නකි අනෙන් හෙන්දනවා කමඤ්ඤම් UK ය මස් ඉම්පෝර්ට් කරා අනෙන් හෙන්දනවා කමඤ්ඤම් නුවවන ගවම් ටොප් 9 ගේ තරේග දිව රාජ්‍ය හිමිනේ top high gawm tere nun emme gine mas beru kora high gawma ki eduho tariff khanda luma hisaba ves zero tariff ga UK mas beru koram de gawmta em alogon me mijehuni eduha hisaba ves zero tariff ga mas beru koram de gawmta ka wada kora neta e high gawma wada koran almen mijehuni ehm mijkamnam almen ge export run nan hunnan gonje honta tibe fulum visnawa ebe fulum profit margin nuniyam mi gengulen jihene minwar ballo almen rangalo agen hayigatuga maswerena kan weddewen ema almen libunu eggawmaka emme bodu winne libunu kama wanyam e dihrajya UK ge tariff mi suspend korwegen dihrajya mi libunu emme bodu kamiyabi hayigatu adi dihrajya emme bodu masakkate wes ekamuga kofa nanius ngeta den ege asaru sara ekiga miwle ninge tahama memahu a badalos migeterega himenene miharu mi private company takun UK mas beru kora company takun agu migengule goy yaginus reflect korane e tariff kuda korewegen dia diuma ingeta ema mi alum umidu mi kurani gagana kam mi komme company wes mihunani hamas noni barmas do contract tan hadafa ingeta UK ge bayaronna ekiga ema mi contractor revise korey noni mi contractor muddat hamawegen contract tan a koreweruga hama kurin denne wihen hama maswerinna hama ege hama nafa iturwegen dane kan awonan hama yagi ngeta hema mi ei awonda tan kor diu ko mi diei hama mi ekamuga hama baadwerin dakka wahakata ka wes komisora kan hama ega rangalu mawlumat hama rayitna hissa kor ingeta awon danna afin mi RSW system gaim kore gemi dani mi har ingeta wargina mi certificate waragina mi applications almen libi mi donita hoga mi jagana kam mi haru salis donyege mi approval devigen mi RSW gaim koram edani ingeto sindafat kurumattaka hama mi mariculture sinatege gotka taraggi kurum mi almen waran bodu hamiyat me digen kuriyak genda ane kame ingeto waragina proposal to vesalmen nange bohol libifa dihrajyege eki sarahadutta huga mi kankan kuran adi dihrajye tarihugo furtam fahara mariculture kurumattaka mi zone take mi designate korevi e zone taka mi luita devi e luita ki ei competitive luita ke gotuga alun hama faah kuran ngeto ei mariculture kura almen ge zaatuge ehen gawmtaka mi compete kura waruge luita ken ei almen nge bayenge mariculture dihrajyege mioti wara anehen danna komanyam wara infant community scale ga mi korewum midani harotake wande almen benumani commercial scale mariculture genda adi commercial scale mariculture gendiyumuga mitanan investment annan ebaje investment ta genomuga investor un denche luita digen almenna mi yaginus mariculture midenna vis scale almenna gendewen kan almenna ingeti mariculture mi yogote emme bodu project kuriyan edani mani afushi faloga mani afushi falo wegen dani hama mariculture diwe rajye mariculture de terega mi dekego badal kuran project ege iturun hama rajyege desarahadega seaweed ge mi masaketta weseba kuriyak gende ingeto mudu wina alum mi kiyani detto baatoluga ege teren e project e furtama alum pilot project e gotuga mi baatol ga emasakken alum fetwi mi alum na libi for proposal to ga liga konfunya ka kiga
ekumfuni miharo export ta hisaba gengos mi detin shipment miharo export skof ingeto den hama yaki gafa dif kolama fushiga es miharo noni huwada tolga kolama fushi iturun den ehen kumfunya kun mi kolama fushiga miharo masake fasha ekumfunin hama gafa dif gehen rattaka bes mi mashru gendiuma masake ebakure ingeto ema seaweed gas de project de rajyega mi kuriya midani mi sama wazifa ituruwegen dane kame adi hama yakiga mi kurin denne vihem beero fasa almenna hodene wara rangalo mage gogutuga almenna faha korwe ingeto den hama masurikan zamani kurmattaka hama mi waragina masaketaken aba korwe mi adi hama yakiga rais jumhuriyage national wawdu fulen above ingeto iyada korin hakataya almen dambi mimbare vidala febove ingeto salis insetta almen bismidani hama ema e goal hasil kurmattaka hama masurikama golum huriha facility evesama mi yada kurun hakatain salis insta hasil kurena gota masaketta kuram adi hama almen de hidmetta masurikam kamugawinamas dandori kamugawinamas we have boda mi 2.0 yadimada miharus almen ge gina hidmetta vesse hori egota adi almen regulatory masaketta kurumugas waragina kantataken almen hama mi badal kuramum midani ingeto digital kuramum almen midani ade mi maswarikam manage kurumuga maswarikam mi anihindanna konna mas huge quality rangalo kurumattaka sama mi a technology tan almen eba mi eki gam taka eki gam masahi koggen eba mi taraf koggen ekanta besama ekanta taka maswerin mas doni fahal almen ba aholwari kurwa ngeto bihum bina kurma kimi wara mi muhimmu iskame digen hama dandwari kama maswari kama wes hasako hama mi mati tawlim mi de daira im besama mi for kodir mattaka almen na gulige masahe kura eki funding agency taka guligen almen mihum bina kurma wes masaketaken ba kure adi agriculture wakin hasko de rajyega mi kuriya alme mi sinate gotak taragi kurma mase kurayro agriculture ya golum hori wargina mi training program to wes almen eba kuriya genda ngeto mi adami den dandori kamuga mi haru den emme bodan almen nan adiwe ekkamege gota awna mi fahaga mi koreveni mi ruttaka gellunde ruku madige masla ingeto den mi kamabe sallu hodumattaka mi china sarkara ayikiga korevumun ebade masaketake ingeto den adi ekantan almen hama mi tahlil koramu midani den irad koreviya almenna e masala hori rattaka tan kole bara mi e hallu almen irad koreviya for kodevene ingeto alme furatama mi hanimaduga mi kantatta mi hanimaduga hunna centruga mi engodanwane etanga ebe hore dandori kaman hasa centre e centruga alme mi kurona masakkitta hoge aliga alme na mi enguni mi china sarkaruga higa mi kureve masakkatun miharu mi oi ekaruttaka mi jehe bajiyan alme nan eba mi hallen eba geneve ehmi me aykiga alme e masakkitan kole bara irad korviya ekan manehe fetri for rattoga irad korbiya ekaman hallo alme mi dinumuge masakke mi harme kuran ege tora dandori kama mi dandori kan taraggi kurumattaka ingeto waragina masakketake eba kureve ege terega mi anen dandori nafage namuga loan scheme eba kuriya gendeve ei ane mi SME digital aikiga kuriya gendeve mi programa ki mi fassate maaf korwati rahunen no bahatta ingeta dandwari kan mi kuram benwa nunia fasham benwa farata fas lakkaro fiya hisaba rahunen no bahatta mi facility getere e bandi bidanno adi hamay ki rahuna kai kiga 2 million hisaba mi facility ingeba mi ane fursat libigen eba de diha haruge muddat mi nani mi amra dakka gota mi adi mi bar masto grace period ka ki ingeto hama yakiga ifada yakiga kuriyanga bade dandori manfa ge namuga hama mi matching grant mi component en himene gota mi programming e bade de mi program ki bodam mi oti
anen hemi ogutu waki atol tagan hasa korefa den hama mi WDC takum waswargen request wesabade WDC takai kiga kuriya gendewe danwari kama golum hori masaketa ke wes program take se bore adi mi program alma mi dani itura mi alang mi ufedunu alan noni intikabi council takai kiga almen e council tahoga WDC working has ko WDC takai kiga mi danwari kama golum hori masaketa working has ko training program ta kuriya mi itura gendewe to ase koram mi dani ade mi awnan hiwani waragina mawdumata dis danwari kama gulimi mese bohori wakin hasako ingeto danwari kama masari kama mi de dairagas food security di rajye mi ga food security ya hayigatuga mi large scale ga masakittake ne kuraifa ehennama is community scale ga danwari kambes nuniyam domestic market mi danwari kam tangol fulako genda farata ko mi genda ne namas alon mi beenum mani diharajik food security ya contribute kurana bodeti project take egotun danwari kamuga salma mi har identify koram mi dani danwari kama bes hasa korege maki zone take ni designate korevi e zone tahoga fula daira egga mi danwari kam industrial level ga korevigen diharajyega oi demand sha adihama yakiga mi export mi kurevene hisaba bes mi yaginu skindevene kame danwari kama kiwe sama maswari kama ke egota ima warabbodu hasis kame digen adi ekamugo sama investment takan hama vi has fahi fursat ke almenge mi ganun takunna ekiga adi hedifo usul takumas me gena matta kamasakitta almam midani kurama ngeto awnan hiwani stibefun ge suwal takun alunda ituru jawab ta erwen kannenge hema mi aun mi suwal taka mi hulwala nan ngeto ಬೆದ್ದೆ ಸುವಾಲೆ ಫುರ್ತ್ಮ ಸುವಾಲಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಸ್ವೆರಿಕಮ ದಂಡುವೆರಿಕಮ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ತಿಸೋದಿಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೊದ್ದೆ ಬಯ ವಾಯ್ರು ಮೀ ದಾಯಿರಾತ ಹೋಗ ವಿದೇಶಿನ್ ತಿಬಿ ಅದದು ನಿಸ್ಬತುಂ ಇತುರುಕಂಗೆ ಬಫಾ ಹಾಕೊಲೆವದಿ ದುಹೊಂದು ಹೈತುರು ಮುಂದಾಯ್ರು ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಮಿಹಾರು ದಿಮಾಫು ಮಿ ವಾ ಡಾಲರುಗೆ ಮಸಲೆ ಅವಸೀದಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿಕಮಕಂಗೆ ಬವೆಗೆಂದೆ ಎಂಕಮ ವುಮಾಯಿಕೀಗ ಸರುಕಾರುಂ ಕಿಹಾವರಕಂ ಮಸೆಕೆತಕಿಗೆ ಬಕುರ ಮುಂದೆ ತೋ ಮಿ ದಾಯಿರಾ ದಿವೆ ಹಿನ್ನೆರು ಮಟಕಾದೆ ಅಮೆನ ಮೇ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಪಲ್ಸ್ ಮಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ ವಾಹಕ ಫುದಕ್ಕಮ ಸರ್ವೆ ಕುರೆ ಗೆಂದವಾಣ ವಾಹಕ ವಿಸ್ಮಂಡಿ ಫಾಹಕುರ ವಾಫೆಕಮ ಮೈಕಿಗ ಕಿಹಾವರೆಗೆ ಮಸೆಕೆತಕಿಗೆ ಬಕುರವೆ ತೋ ಮಿಯಾ ಎಕೀಗ ಮಿ ದಾಯಿರಾ ದಿವೆ ಹಿನ್ನೆರು ಮಟಕಾದೆ ಹಮ್ಯಾಕಿಗ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವಿದೇಶಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಿ ದೆ ದಾಯಿರಾಗ ಮದುಕುರು ಮಟ್ಟಕ ದೆನ್ ಅಣೆಕಮಕಿ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ದಿರಾಸಾತ ಕೊ ಮಿ ಮಸ್ವೆರಿಕಮುಗೆ ಇತುರ ಅದಿ ಹಮ್ಯಾಕಿಗ ಫತುರಿಕಮುಗೆ ಇತುರ ಕಂಡುತ ಬೇಣುಕೊಗೆನ್ ರಾಜ್ಯ ನಫಾ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏಕಿ ದುವಸ್ವರಕಿ ವಾಹಕತ ದೆಕೆವೆ ಅಡ್ವಾಳ್ ಮೆನಂಗ್ ಇವೆ ಎಹೆನಮೈಸ್ ಮಿಹಾತಣ ŋෑರು ಮಾ ಇದೆವೆ ಗೊತೆಗ ಮಿಕಮ ಮಿ ಅಮಲಿ ಸಿಫೈ ŋෑಸ್ಫೈ ನುಎವ್ವೆ ವಜಿರ್ಗ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ಫಾಹ ಕೊರವ್ಯಾ ಫಿ ಮೇರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾದಿ ಹಮ್ಯಾಕಿಗ ಮಿ ಮುಗುದು ವಿನ ಬೇಣುಕೊಗೆನ್ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದೇನೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಇತುರು ಕುರ ವಾಹಕ ಇತುರು ಎಹೆನ್ ದಾಯಿರಾತಕೆಂಗೆ ಬುರಿತೋ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಯ ಮಾ ಕಂಡುತ ಬೇಣುಕೊಗೆನ್ ನಫಾ ಹೋದೇನೆ ಮಿಹಾ तन होदी फवादी रासाता हो गया लेगा शुक्रिया ಅದು ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಂಗೆ ತ ಮಿ ಎಮೆ ಫ್ರತಂ ಕೊರ ವಿಶ್ವಾದ ಕಿ ವರ ಮಹು ಸುವಾದೆ ಅಕಿನ್ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಸರಿ ಕಮುಗ ಮಿ ಹರಕತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೊಂಕಮೆತ್ತ ಕೊರ ವೆಂದೆಂ ರಾಜ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ ವರ ಬಡಂ ಅಲಿ ಅಲವಾದೆ ತಿ ವಿದಾಳು ವಾಹಕ್ ಫ್ಲಂಗೆ ತ ಮಿ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಹೈಗತುಗ ದಿವಿಹಿಂ ಮಿ ವಜೀಫಾ ತಕ ವಕಿನ್ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಿ ಕಹಲ mi primary industry taka mi hodumuga warabbodu gonjontakange bohori ingeto den hama mi working hasko maswerikama ki wara unique masakate adi alma mi kora maswerikange to handline maswerikama polenline mi maswerikama ki mi duniyega ehen gina gamto gane nukura amaswerikama ke sauna hama den wis kushakanwa enamas idene polenline wis adi handline wis kore ehen wis wara nisbatum adu alme maane hama mi podenna enaves emme bodu contribution e moli duniyage bazara koraba yak ingeto miga mi industry tako mihun mi kuriga tibi niyata masrikamuge sama kuriga tibi henmas miharu wara bodu gonjumaka we famiyoti divehin mi sinata wakin hasko masri sinata mi genawma ingeto alma midani zuwanu masri sinata shawgari kurumata kamasaketake kuramu yedo alman egetere program sing afin mi faszuana ku rajyege hama emme rangala
masorikan kura fast donyakan almen arwagen programmen hama kuriyagen gosim adi fast zuwanum miyado batibi fast doniga ingeta program nimma fahoes zuwanum batibi donita almen mi harmi amazaki mi haru teregos ituru kudintaha kaikiga egota mas mi program kuriyagen dio program continue kunu miga mi waragina kantatakin bahore hayigatuga mi kankami gota dimawan jihe essawe gotuga awna mi fahaga mi korewani ingeta mi hama rais jumhuriya vedalu idatta bay kumfnita mige korin ingeta ebbeswarakan ekaha belumen neti maswari kamuga mi ule keoletto nuni warangalo faloveretto bada noda wazifa ta deruga mige ane siyasi manfa egeteren hasilwane gotaka ekan kurmattaka ekan kan kore fofori ingeta rashuteren bawar wazifa egota mi kal sinayetta hoga tibi paraitta kan nubala deifa tibun ege hama magano es sabab ingeta den mi anekkamaki maswarin dawlatun maswarin kamwejja maswarin danwarin wejja danwarinna deterega deke goi ingeta dawle danna bayaka maswarin bes nuwe hayigatu ingeta ei maswari kamuga umuru hedako mi muskuli wegen anen mane gaba aru derwegen mane maswari kan huttala hisabad darwas dawlata kannenge mi ena mi kofori masaketa kita kudim bina kofori to mi aila mi kinetta belhetti kita kudinna kiwadin to mi wahaki ki miha khidamatteri bay masrina ki henamas dawlaten nodane evs banken nodane ingeta financing anen hendanna common institute nodane kujjaka kiwaden lone ves nunege gedoro imarak koran lone ves nunege ema dawle danna bayakan hegatu alme mali nizamas danna bayakan masren nofa miyonani detta enemas alme warab bodu ahamiyat kam degen maseringe daftare mihar 7% daftar mi ga ebatibi maser mi dennevi mas hulwalaen waragina masakketekne korewege waragina masrin daftaruga jassa masrinna midannawa hen sarkaruga muassasataka bank takun libe recognize kora kurun hayigatuga waram muhimu dawren aba ada kore mihar almanan aba fene ingeta masri kama ki ham warar rangalo amdani libe kama ka bati aykiga madum eba masri kama eba ade adi mikala program toge zariya embase ba enamas mi alman warabodang address kuran jehka masri kan ekanya non ti vidalu hen dandawari kam bes ingeta mi demyoti ane kanuge dirasata hoge aliga den itura amdani hodumattaka mi alman kuravidan kan almenge warabodu mi gabul kurme adi rais jumhuriya age wara muhimu siyasaten ei almen kandu rodin amdani hodumuga mi anehen dirasata hoge aliga almenge siyasata battan koru iyada almen economic activity ekkama vies adi munifuhi filuma kandu almen benun korarugas dirasa koggen dirasa ge aliga almen kankan koru mariculture mi wara bodu industry en haygatu ingeta industry aki almen nan abadus commerce fund kun libe kuda lari kollegga bayaku train koggen ge doruga anen kolle wara mi funding wes mi hunnani adi almen muli mali nizam anen mi nove anen dannawa kamanyamu ekhala evs kuda vyafariyaka bodu kurumattaka evs waraka ehiteri kame deve khala gotaka nu mi horius sarkartaku mi jeheni detta mali institution taka gos mi khala kamake mi kawum mi hemve mi waram mi kan qur'ana mi hun eba tibbe mi ga return mi gotashe ehem jikawanyam efaraitakum shawari kan onnan adi sarkarakum misalaka ganuna mi ekan genewe eruga bihas mi ekan korevene gota ingeto ekan restrict kurumuge visnumabore ekan koggen amdani libene visnumuga almenge ganuntaka gawaitaka usultaka badalwa mi jeheni ingeto almen emmenenge bayenge almen miati nodi hanwa insata kando kan ingeto almen emmenenge bayenge jehe almen danwari kan korang hori land tang almen wara kodi kan hembe jikamanya almen dame jeheni zamani technology ya ekiga kan duniya ge hengamta hoges kodi binta hoga mikan kan kora gotta ekan koran ehme jikamanya almen me benwani investments almen kandu dirasa koggen kandu ka mariculture kitta bavetto almen nan fidde
almen na mi fennani mulin almen mi mulin exporter importer barosa fa mi onnani ingeto almen ge ebatibi ebohuri miharu gayaganaka mi addiha haha gayakora adadaka beds ingeto mi tourist beds ebori horiyeruga almen na mi fennani e horiha faraitakum kande echvius e green vius e seafood vius ingeto hama berun import ko hema almen ರಂಗಳ ವಿಸ್ನಾಹ ಕೊಂಜ ವರ ಬೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಹ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಯತಿ ಇಂಗೇತ ದಿಹ ರಾಜ್ಯಗ ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ ಆಲ್ಮೆಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನೆ ಮಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬೇನುಂ ವರವೆಸ್ ಆಲ್ಮೆನ ಮಿಕಂ ಕೋರೆ ವೇನ ಮಿಕಮ ಲಾಂಚೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಗಸ್ ನುಲೆವೆನಿ ಇಂಗೇತ ಎಹೆಂ ವೆಗಿನ್ ಆಲ್ಮ ಮಿ ಉಸುಲ್ತ ಕಾಚಿ ಬದಲ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಲುಯಿತ ಕಾ ಎಕಿಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿತನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾನೆ ಗೊತಕಂ ಆಲ್ಮ ಮಿ ಉಸುಲ್ತ ಕಾಚಿ ಪಾಲಿಸಿ ತ ಕಾಚಿ ಅದಿ ಗಾನುಂ ತ ವೆಸ್ ಬದಲ ಕೊರಮ ಮಿ ದಿಯೆ ಇಂಗೇತ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಮೆರಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಸ್ ಅದಿ ದಾಂಡವರಿ kama ingeta dandwari kama besama food security de rajye food security contribute kuran rangal project tangi rad kuravya almen korea gendana ingeta ehma alunan hiwani mi korevi suada hama rangal jawaban alunan eroji kama de tawafa assalamu alaikum alwan hasna farudunnu ಫಾಯ್ತು ಹಫ್ತಾಗೆ ತೆರೆಗ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಅದು ಮಸ್ಕಣ್ಣಾಗು ಮೆವಣೆ ವೀರು ಫೆ ಅಮ್ಮತಿವೆಫ ಮಿಯಾಗು ಎವ್ವರಿಗೆ ಹಿಫೆಟುಮ ಕುರ ಮಸ್ಸೆಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಬಾತೋ ಅದಿ ಮಿಕನ್ ದೆಮೆಟ್ಟೆನೆ ವಿಕೊತೆಗ್ಗ ಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರು ಅಳುವಾಣೆ ಫಿಯವಳ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಬಾತೋ ಅದ ಬರ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಹಸ್ನಮಿ ಅವನು ಹಮ ಜೆಹದಾನ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಬೈ ವಿದಾಳ ಫದತ್ತ ಮಿ ಹಮ mahuge ago davyanu di hifatta masake pulkura wanakama adi mi ashar rufiya vr danwanakama yagenu hospital ehnamas almen amazaki vi rufiya yavr danwane gota mi hifettu ngeto vetumattaka prathama kamaka mi competition mi gotuga bevven hori ha gotakan almen masake kuram midani ingedo competition mi danwani mi private company taka mi adi hama sarkar hissawa company taka horiha company takke meduga menna competition we has healthy ko mi duniyage bazara menna badala egota me ekan kan kuriya gende wetta den alme mi ago hifattan kura emme mohi masakketan alun danwa fingeto e masakketa bar kurun mioti ingeto e processing na mi kure masakketa wakin hasako ingeto mi process kurumatta ka mi kure masakketa cannerita we has bara e masakketa kurun cold storage ta hu masakketa we has bara mi kurun erun almen nan ekkala throughout the year ingeto misaka mahuge agu en hama e almen nan hifetti gendane almen nan erun ginen mas bene eru almen nuwaga nujihena irad kurwa beru kuraka erun almen nomusumuga almen rangalu agu hodumatta ka mas sunna ingeto ehmijko wanyam almen irad kurwa e maqsad hasil gendane ingeto maganu gotegga mi hama aharu tak etan ahare wande sarkar takun kuranji forikam ehnamas nuko hama tibiya onad denne ingeto ehen mehen dannaw min je sabaki ane feliwaru fansas sanuga saali saharmevi ingeto feliwaru fansas sanuga saali saharmevi dem by private company takun emihunge mi processing line tan ebor ehnamas emihunaka norway sarkar takun aslu hegotuga hela faneddo fanswes rufiya badal ko siyasi maqsadin hasil kora ege badaluga emihunna wes consult koggen emihun wes mege tere e because alma misaka miyad mifko virufiya misaka miyad mi gannani yoganna eruga almen nange ba adu ive misaka horizon noni big fish noni am mi ensistum evra rangalan mi ageddi fese ba gane ehmich konna ham kommes masriya kad to masriya ailaka masri donya kan non to mi agu mi rangalu agu libige midani ingeta hamekani mi masrin barosa wani ki hamaikani hama sarkarun mide aga kabes nu kan almen nange ba inge almen naves almen ne midenne misaka mifko sarkar hinga konfunna ves muslimuga mi lenen dad dosto hama warangunda guwegen ebade ingeta warangunda guwegen ebade den adi almen naki anen danwa ka onyam mi mifko yaki hama wara gina ituru kankam ves masweri doni takan kodde misaka maskira doni am ko regular ko maskira doni fara kome konfunna kom ves bohore ituru anen inayet ingeta inayet ke midenne be far ayho goes be luita kachi be kumrita ko deti ay ki ga fem for ko dinu ges mika kan tan bohore mihama e competition terega warugada wan astu benu ema almen amadaki korin denne hemi bodeti kanta bodeti heda ko gen
almen hasil kuran je kantan e sarkar ta kun nuko ori kankan e kantan almen qur'an ngirada ko pramu medani ingeto ay almen amadakke sadi almen kan ngirada kore koffa hutta dani divi rajyage masari sinatan ham bodu badal ingilabe badal gennan almen irada kore almen kan qur'an ingeto Assalamualaikum malu yamen nega tono kuta faratu alwan swala ki mihar faak koroba fi mi seabed masekke mihar mi export ahame gossawa kama maadi gotun kiha nafabar masek gote goto faak korwani den mule rajya fula koruma kiha warge potential den kamege goto goto mi masekke faak korwani den dewan swala ki mi rajya ofeddunta promote koruma bero gamto promote koruma sarkar mewani hasa kumfunya ofedda ekama hasa masekketeke mar korewa mange bade ekamuga mihatana libifoy korearunta ki kobatu adami wara bolushkuriya yamen mi seaweed alun dana baathol fehendu ge kuriyan eda project ingeta e project ge ginda kumfunin den almenna mi malumat me dibeni hama wara potential le boykama ingeta wara potential adi almenna identify ko fe bori dihe rajyega seaweed ge masaketta kuriya gende vidana mihun le ratta bes ingeta almenna ge baade by council takumus seaweed project council tahuge isneguma ekiga erero kuriya gendan faloga kuriya gendan beenuwa faratta den mihanen ma odo process service no around den seaweed mi project vesumatta kas etana den adi mihara be frunge mi process export a hisaba mi koranje masakitta hoge saigatuga mi war fasiha kame adi wargina beka wazifa islibi nge bade mihar fehenduge sound malumat libe gotu gojja gayan nawar waraka mi anghem be frung ege terege be himene ingeta anghem be frung skore kan e community kame mi onani anen handanna kanya mi hunani ane line take detto shallow water ga line take e line to waki mi ane e photo awdan hiyani mi hunani kuri assa den e kuri mi bodu kuri bodu ima e kuri nettuma e kuri anekka a kuri eloma mi kala lui kantatta mi hunani anghem verinna vesama eggama genama echi mi saf kuro mi hori hakame war fasih kore gaagana kan average ko mi beflaka mi ane ashara ha vi ha de terega amdani ves mahega macha mi libe kama mi aluna mi malumat mi libeni ingeto ehm bechka wonna mi alun hama huttam da kuranchi ka miga market sebe ingeto mi wagutu aluna malumat me bani be from mi wagutu india mi export mi kurani ingeto adi mihara be from visnumaki raw material ge gotuga export no kurun export no ko div rajyega value add kuran mihara visnawani ehm bechka wonnam anekas mi yani kike danwani mi seaweedun libe amdani wes ituru kurewegen edi anekka ituru beka wazifa segetere mi fahwegen edi den hama ane awun dennevi huwadu uga sama similar projects fashayan adi tankolen ali kon ulani mi wagotu ane mi seaweed mi fehenduga mi kuriya genda project ga gayaganaka ebe fulunge harvest mi hori mi dennevi ane production mi hori gayaganaka mi gayanaka first dollars tanuga ingeto production mi hori ehmima almanna miyenge echaki ebe funna misalakan ituru area take libijkama wanyamu ituru community take ga ekan korwe ko noni ehem bayako access ituru community toga mikan kura kam wanyam mi wara potential oi kamege gotuga ingeta den hama mi dihrajyege mi masarakan mas mahun fadda bawet promote kurmata gar jumhuriya miwani kumfunyung fadda hay kumfunyege masakita sirat korwe bade mi ane hendana kawnya mi yogutu hama dihrajyege mi harakat terwa sinatu harakat terwa farata ka ekiga masakete kon e farata mi kan itru ane hendana contract noniya mi itru market tan hoda dinu mattaka duniyega eki hisab ta hoga mi beve almen mam ko mas ber kura hisab ta hoga mi beve fiata hoga adi e fiata nge beve gamta ka ekiga sama rangalo ede masakete ken e ba kore ingeto almen benumani hama dihrajyege tourism promote kurmattaka mi establish kore fa kumfuni e function ne kura gota adi hama ya ekiga ebe furnas ekiga masake kore haletta besse baade irad kore via e kumfuni masake tabbe sama mi rangala kuriyan e bade ingeta den e kumfuni me dori ko bes dihrajya mi haro hama mi market tan e bohori libe mi haro misalaka china ya free trade agreement ta ekiga china ya mi yogoto mi beru kore masnoni dihrajyega mas china bazaruga promote kurmat ka china kumfunya besse masahe kore almenge mi fishery promotion kumfunya ekiga ehmema wara rangal bodeti market tan hori raisu jumhuriya benu fula middle east market of dihrajyega mas ama mi ber korwe kumfuni mes bade masaketa koram adi alun mes midani hama mi ministry level ga sam gina masaketa ke koram irad korbiya
මේක වාගතකි හාවස්තු සිතුරුවාංග බජ ඉංගේත බේනේ මිවරු සිතුරුවාංග බජ මූසුමි මියන්න හුරිහා බදලකායකීග එම බඩන් එෆෙක්ට් කුරා ඒ සිනාය මසර සිනාතක ඉංගේ දුනිය හුණුවා වරක ලොනුගන හුණුවේ එබ ලොනුගන හුණුවීම කොරල් බ්ලීච් වේ කොරල් බ්ලීච් වීම අල්මන් එම්වරිකන් එබද ඉංගේත අල්මන්නකි මේ mati farhada mas ben muga demiti bay ei polen line was mati farhada hand line was mati farhada alo mas bar enos dunia hunu wima almen science mi bunani ane mi lonogon ba hunu lonogon working has ko mati farhada ehme jikamanya mas diri tibikama wanya mas tibani adi gata hunu ehme jikamanya adi mas benene gotta ke salman bajje hoda ngeta ehme mi huri ha kama kade tere almen harvest dabbi almen factory ta kurana masakaten no hunna ingeta em land in ituruwane go ittaka de tere galmanga bajhe visna ingeta farapada funko alkot muslima divisionalli alkot ke me pratama swadaki sarkaru me ge vaude vihirufiya kalubila mas kilo e ganna ago ever kurun de mihar mifco invest ganna wa hakat mihar eba me mifco invest eba gane ehme me sida mifco ga getto nulta sarkar ge me rice ge vaudu egota nimma fo nimma betto almi war bad shukriya ingeta mi res jumhuriya ge vaudu fulen eba detta mi res jumhuriya ge vaudu fulu den almen kinetta man kuran den emme bada e vaudu fule tanfiz kuran tibani mi ministry ya sarkar hissa kumfunitaka adi bay wadu fultan hunna netta muli anen dana muli industry ingeta muli industry in ekam wima hayigatuga mas sina deme onnani ehem wegen almen muli industry misaka almen nan hama sarkaron engedana mahuge mifko misalaka me korin mi gengulani anen hem bazara ge aga reflect kurevegen non ago kanda elani ingeta sarkaron misalaka fansis rufia madama fansis rufia ja fansis rufia hadan rahit mure awadu fulona taki hado het ingeto vihi rufia awadu ful alme furtama dos vihi rufia hedunis ekam furtama do vihi rufia hedima wawataki industry collapse wane ei vihi rufia hadan kuranje kantattaka ekiga detta vihi rufia hadan mani hama ekan mifkoge wahaka nunta almen dakkan jehaniki muli sinat ingeto රැල් ජම්හූරියා මිසාලක ෆන්සිස් රුෆියා දෙවම ගෙන්දෙන ආල්මනක මස් සිනාත දිව රාජ්‍යකුණ මිෆ්කෝකියා කොන්ෆුන්ජන් වන්නානි මස් ගන්න හැම එකනේ සරකාර එකම කො දෙම හෙට්ටනි ගොතක එකන් කරවි දානත නොකරවෙන් ඉංගේත ආල්මන් එබහොරි හයිගතුග කුරින්දෙන මෙ ෆැක්ටරි තවස් කායම් කරන් আদি හැමයා එකීග මිෆ්කෝවස් එවස් බයකු ඉංගේත එහෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මස් කරා එවස් කොන්ෆුන්ජෙවස් ඉංගේත බෙහෙම නොවනේ ඉංගේත සරකාරුන් ෆාසාදීගෙන් හින්ගා කොන්ෆුනිත තිබේක හයිගතුග e kunfunitan e zaatu amilla faamacce teduwege masehi kurakam wanyamu ei hayigatuga mi rangalan ekan kurumaki ingeta ehmima mi mifkoge amilla faamacce teduwege mifkoes masehi kuran almen aaruga mi wakiyadaka mifko maskiloka demu ai sarukarum ehnamas mi badala hisaba aaruga engodano ata miyadu mifkoyaka sarukaraku masgannaka deka nojherufiya fanses rufiya mas gannam mifko dieruga ingeta sarkar kisa kumhani mifko fansis rufia mas gannam dieruga mas kiloka tera rufia sarkarun deje kobato ehen industry to hoga maseh kora ehen wazifa to hoga maseh kora mehun ga me mehun tax pay korani datta ehenonto ehemima mi rais jumhuriya nimmevi hama huriha emmenge haggutan himayek kore gotta ei mahuge agu kamuga winamas e agu කණ්ඩායම් ෆෝටෝස් අගා හිසාබ දියුමට්ටක එමකු මස්සහි කරවම ඉංගේත එහෙම වෙගෙන් almen frutum do denje hune tero fe fansus rufia in tanake ko fa hori detta sarkar badalima frutum do tero enmas almen waki mi ne target taken hadagen mifkoya mihar maskanna kannu dene sarkarakon emme rufia bas iyada maskanna ka mifkoya kannu dene emme rufia bas kuriga maskana tero rufia almen ar e kudakuram tero rufia in ar rufia in hatar rufia in de rufia in er rufia in de mihar rufia er rufia nodi avana hiyani mihar avana maskanne gal me gona never ehmema me ane ei rais jumhuriya wadful fuddomuga hamekan mifko enno ade avana hiwani me ituru suwade sebe ekam avana hiyani avana
libifa mi wuzara mi libifa mi wagutu hama wejje ngeta wara muhim sualen wejjam kolla waranga waskon on bala අකට හම ලිබුණු මේ සුවාලේ ඒ ගාෆලි ෆතල් කොදමා ෆුෂි එරෂුග අයිස් ප්ලාන්ට් හුට්ටි ෆවාතීවේ දෙන් ෆෙෂිගෙන් කොමිසරක කුරියද්දිය කම හෙන්නම් බසම ලිබ්බේ හොදන්ජේ එමෙ වාලෙන් නුලිබිගෙන් අයිස් ප්ලාන්ට් ගේ මසෙක්ෙන් හුට්ටි ෆෝ එකම කමවල මද්ලිබ දෙන එකම හල්දේ ලිබෙනි කොන් කියා හිසාබෙක තෝ ශුක්‍රියා ආද මේ අවුන සීදා තිමවදුමත් ගොත ලිබිෆොන වාති අයකි ගාල්ම මෙදනි එකම මේ අනේ හුරිහා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වෙසින්ගේත මිෆ්කොන් කුරියගෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක බරාබරන් අවුනන් අප්ඩේට් ලිබෙමුන් එබදේ එහෙන්නම වලෙග්ගේ මස්සලාග අයිස් ප්ලාන්ට් එකේ මස්සක හොට්ටිෆ යගින් වස්න හොන්නාන ඉංගේත ආදාවුන් හම වරබර ශුක්‍ර අදා කරමු හුරිහා මීඩියා තකම වස්සම මස්සරි මි උදාරා මි බාවා ප්‍රස්තක ආදි මස්සරි උදාරෙන් බාවා එහෙනියන් කංකමුගස් වර මි හාස අහමියත් කම දෙවා තිබේ ෆ්‍රම් රයිතුනා හිසාබන් අල්ම කොරා කන්තන බගෙනස් දෙවා මීඩියා වීකෙන්ඩ් ගාල්මන් කොරියා ගෙන්දී දුනියගේ ඕෂන් ඩේ ෆහ කොරන් අල්මන් නිමි නවාර විහි ඒ මුසුන් තන්දෙනි නවාර විහි වීම නවාර අදි විහි ಹುಕುರು ಹೊನೆರು ಮಸ್ರೆ ಬೇವನು ಆದಿ ಅಮ ಮೂದಾ ಗುಳುಂ ಹೊರಿ ವರಗಿನ ಹರಕತ್ ತುಪ್ರು ಬೇಫ್ಲುನ್ ನಾಸ್ ಏಕೀಗ ಮಿ ಕಂಕಂ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಿಕಿ ಗಾಳ್ಮನ್ನ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವನಿ ಹಮತಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಹಿತಿರ್ ಕಮಾಯಿಕಿ ಆದಿ ಹಮಾಯಿಕಿ ಮಿ ಓಷನ್ ಡೆ ಫಾಹ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವರಗಿನ ಫರಾತ್ ಹೆಗೆ ಹಿತಿರ್ ಕಾಮನ ಲಿಬಿ ಗೆಂದಿ ಎಚ್ಟಿಸಿ ಗಾಳ್ಮನ್ನ ಏಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹದ್ದವಾಯಂ ಹಮ ಎಹುರಿ ಹರಕತ್ ಹೆಗೆ ಮಿ ಗಾಳ್ಮನ್ನ ಹಿತಿರ್ ಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಇಂಗೆ ತೋ ಆದಿ ಹಮಾಯಿಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಮಿ ಕಂಕಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾನೆ ಬೇಫ್ಲುನ್ ಮಸ್ರೆ ಹೋಗ ಸ್ವರಗಿನ ಟೀಮ್ ತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ತಳಕುಂ ಬ್ಯಾವ್ರಿ ಇಂಗೇತ ಗಾಯನ ಎಂಹಾಸ್ ದುಸ್ತ ಬ್ಯಾವ್ರಿನ ಏಕಿಗ ಮಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೀರುಗ ವರಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಆಲ್ಮೆನ್ನ ವರಬ್ಬಡ ಮೇಕಮಗ ಹೇತಿರಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತವಸ್ ಎಮ್ಎಂ ಮೂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮಗ ವಿ ನಮಸ್ ಇಂಗೇತ ಹುರಿಹಾ ಮೂದಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿಹಾ ಎದುಹಾ ಗುಳಿಗಿನ ಆಲ್ಮೆನ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಹುರಿಹಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಹೆಗ ಹುರಿಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮೀ ವರಗಿನ ಮುಸ್ಸಾತಕುನ್ನ ಅದಿ ಹಮ ಏಕಿಗ ಬೆಲೆನವರಿನ್ನ ಮೆ ಎದಾರಿವರು දෙවි සපෝටන් අවුන් ශුක්‍ර අදා කරමු අදි මියදුගේ ප්‍රෙස්සති බෙෆුම් වඩා දෙවිති ශුක්‍ර අදා කරමු අවුන් මේ මියදු නිමාදන වරබර ශුක්‍රියා අස්ලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೇಣುಮಕಿ